Are you going to take the challenge for a walk from BTC until sa Hernan Cortez sa J Center Mall? Laban mo. Laban lang din ba? O sige, matirang matibay na ni. Ano man wakaton. Are you going to take the challenge for a walk from BTC until sa Hernan Cortez sa J Center Mall? Laban mo. Laban lang din ba? O sige, Vlogmas number 4. Haligi, ginagawa. Sino? Mag-idyo mo, tabangan ako ba? Nakalakaw ni guys. 30 minutes guys. Guys, nami karon sa UC New Home of Manila Senior High School. Wala na no? Oh, bag-o. Dayon, anak. Nami sa... Oo na. You know what nga, why is it na naglalakad kami? We're up on the challenge because Jomar said he needs to burn his calories kasi kumain siya ng rice, kumain siya ng ice cream. Wala ko lang. Oo. Tapos, si the beautiful lady there, si Diane, taga Hernan Cortez, disclosure. Then ako, wala, sama-sama lang. Okay, sama-sama ang life. So, ewan if I'm going to make it until 30 minutes na naglalakad. Nga, naka-heel. Yan, ito yung heel. Oh, guys, ang daming apam. Ano? Guys, update. Pila na ta ka minutes naglakaw? Huwag ako kahibawag. 12 minutes, guys! 12 minutes, 30 minutes. Ay, gamay na lag ko lang. O, di ko, bugo kong math. 30 minus 12. Okay. Oh! Hala! Oak Ridge na, guys. We're here sa Oak Ridge. So, maybe 18 minutes na. I'm going to tour you around sa Mandawi City. Yes, Fortuna. AS Fortuna. Nay Manuel LM Sons. Nay Oak Ridge. Nay Tabibi nga naong. Gipituhan mo. Walang kwenta yung vlog today, guys. Hi, BPI. Lifestyle ang tawag. Kasabot. Oh, gang. Abot na jud ka. Namin sa McDo. Usay mo ikastorya sa taid. Sigang ilong. We've made it! O, pa. Halfway pa, mi, gang. Yan, nakaagi may prutasan. Charot. Halfway. So, we're here at McDo already. So, ilang minutes na ta? We've been walking for almost mga 27 minutes? Oh, 3 minutes na lang padungan to. Binuang. Mas lagay na. Lagi, no? Yay na namin sa McDo. Pero di namin mga on. Kailangan na. Maglakaw na gin may padung lapo-lapo. Power. Laging, ari na ka. Oh, diri ko lang daw. Bye! Bye! God bless! Bye-bye. See you! God bless! See you next time. Yes, come on! Oh, and ang nahabili kami na lang! Power! 30 minutes more! Uy, okay naman di ay. Grabe. So, na namin sa guys, kanang traffic light. Hernan Cortez. Padung na gabi, guys.
Guys, check day, laganko.com. Dili man na maway mo YouTube channel. Wala ko yung channel. Laganko.com dyan. Personal channel. Wala ko upload. Okay. Laganko.com dyan po na guys. Ano yung sundon? Grabe guys, oh, dagana. Inana among mga ano sa ano, Philippines. Samo kayo among electricity. Wow. Higabiin na. Asa na mi? Asa na ta? Hala, Suzuki. Almost 30 minutes na may naglakaw guys. So, gabihin na. Matirang matibay na ni. Ano sa man eh? Wakaton. 50%. So, si Jomar, grabe ka-discipline sa iyang ano guys, iyang diet, ang iyang exercise. So far, 50% na daw siya sa iyang goal nga magpapayat. I'm going to insert a picture sa before niya. Mashock mo. Wow! Oh, doubt kayo ba? Guys, before nasa yan before, tapos ngayon parang ano na siya, learning center. Yung disco pop na sikat dito sa Cebu. Ngayon ano na siya, learning center, tapos karaoke. We're here at the Orchard. Guys, merong ano, yung Japanese KTV. Ano siya? Hi, Sai! Hi, Sai! Hi, Sai! Meron pa ring Nongki dito, guys. Pinaka-oldest resto, Nongki. Yung AA Barbecue, wala na siya. So, by the way, guys, hopefully I will be able to keep up with the, vlog. Moss. Yay! We're there na! Ay, hindi pa pala. Gym pa pala yun. Okay. So guys, dumating kami sa J Center Mall 5:45. Nag-depart kami doon sa BTC Town Center. 5. 5. So 45 minutes walk. Power 45 minutes walk from BTC until J Center Mall. So, na-delayed lang konti kasi picture taking pa yung lola nyo and then video. Yeah! BT! Ano na? Yay! Mar! Yay, Marvin! J Center Mall. We're here na. Happy kid lang. So, after 45 minutes, we're here. So, it was very satisfying, guys. So, after this, sasakay na kami papunta Lapu-Lapu. Hindi kami maglalakad. Alangan naman. Yeah. Pero if ever gusto nyo, wakaton. Comment down below if you want that. Magiging fitness channel ba to? Oh my God. If gusto nyo ng wakaton from J Center Mall going to Lapu-Lapu, comment down below. And then, i-challenge natin si Jomar. No. Si Jomar, kaya to. Ayan. Jomar pala guys is one of my friends sa C3. We are content creators from Cebu Content Creators na group. So check our page out and then please give some love. Like our C3 group, and we have a lot of contents, a lot of vloggers, YouTubers out there, so follow them. We're here na guys, so Jomar will be saying goodbye. Papunta na siya ng Tamiya and I'm going to go sa Soong. Bye-bye! Thank you! So guys, we're still waiting for the multicab. Mag-multicab ako papuntang Lapu-Lapu City kasi hindi kami maglalakad, ang layo na nun. So Jomar left already going to Tamiya and I will be going to Soong. And, tadaan! Ito yung line. Ang taas ng line, bes.
So, sakay na kami ng jeepney, guys. Going to Suong. From J Center Mall, if you happen to be here, sa J Center Mall, you can ride, merong papuntang Suong, Inganyo, Tamias, sa likod ng J Center Mall. Yeah.